Clear to le ngai thatu te zirtop ni chibai le vek ule tu trom chu inkhe result soi tur te aum lem lofa football thuleng tam lu tuk lo atang hian bul tran top mayang o abul tran nan son hyong min hi tran ta ila son hyong min hi kan hriat lan theu ang khanin Tottenham Hotspur ta na rin om tlat kha ania atum khat nan Tottenham Hotspur azom noa trophy a choi ve ta ani kha hemi chungcha hin son hyong min chon thuthar aron neya son chuan ama kalo saito ang khan hetlap trophy ka choi pui ma lo chu hetlap legend hi kani theidon lo kalo ti to ani kha tuna chuan hetlap ne na ka thil ti theilian ber chu ka ti ve ta a hetlap tan hian legend kani ve ta in ka hria hurricane kha ke point ka hrenga anin choi moina kumina adonga chumi kuma kadong ve thei chu kalom hle anni chuaya kalom na chu katlap mangai trophy ka choi pui to le ka football zin kong ka kal nu te hetlap ka chua san nu te football khel ka chaw san nu thleng po soi tur ka nut sia thei hi kalom ma Tottenham Hotspur hi ka mangai reng bokang ti hin Son Hyung Min chuan asoi Son Hyung Min hin kumsang ni sompanga khan Leverkusen hi chua sanin Tottenham Hotspur hi azoma athat zia chu kan theu ome Hurricane en anin kop fu zia po kan thretlangin arin oma trophy a choi theilo ero apoi thin hle tuna ero European competition Europa League champion no moi a choi puya a football zin konga chon hei hi a thei ngil to bikin arinom lo hle Ruben Amorim point to thar aron neya Europa League a avan doi zoka antran nu hin Amorim chuan club ho tu tele fans ten ke hi he club tana mi tha ka nilo ni an nga ya ni chuan ka chuak ngal wangwang do na chu ka soidu anni he club hi tun din huna kan che thatok lova thei top choi siam thatumin ma kan lamek bok chuti rolin tun din huna soisel na kan tok na sa hleya he club ho tu tele fans ten ka thatok lo nia an nga ya ni chuan zang na dom na po bei sei lovin he club hi ka chua san makang ti in asoi kan hriat lan angin coach tele player te hian contract an neya an contract a hian an chua tira ni chon zang na dom na pek za tur auma chumi po chu bei sei lovin Amorim hian United team hi chua san apoi ti lo tinani chu a che chiat pui ve bok ani Mikel Arteta point to thar aneya Arsenal team en kolmek to Arteta chuan Liverpool kuta no moi awm hi ke ni lam chon poi kan ti hleya champion no moi choi hi kan thil tum ber chu anni tun din huna insiam that chho tumin thei top kan chu meka chumi turatan pochon kong kan zo fu mekin ka rebok ma se kong dik kan zo na kong atal boi zau kan chinga chumi chu ti bozel kan tumanga no moi po hetlap hi kan nut sia nge yang tin asoi season third tura Arsenal lam hian striker thar sing lu antum thu te po anlo sei towa Mikel Arteta hian striker thar sing lu ta se champion no moi a choi pui thei kan ring hlomemle English Premier League club Manchester City point ni sang khan thu thar an ron nei vele ta an player poimo season kalmek atop phuna cho san to tur Kevin De Bruyne chu an choi moi tur thu le an club stadium kota alim an tar tur thu an ti chiang ta Kevin De Bruyne tan hei hi thulomam tak ani nge arinom Kevin De Bruyne hi jeng ka tang injur suak ani ya kumsang ni sompania Chelsea an seng lut hemi nuwa hian Werder Bremen le Wolfsburg tante a khel kuala City hian kumsang ni sompanga khan an seng lut anni City lam hian antifu cher khop maya Kevin De Bruyne hian City team hi hlotin na thanim tak a choi pui towa a choi pui za thi chiar sen lo khopin atam te po ati thei ome hei mai ba ka hian City tan hian in a record a tha khop maya English Premier League season liam ta champion City tan hian Trumzali somni pahat in lanin gol za pariat akhung mana midang gol khung tur siam sak Trumza somsari pasari anei man bok pui hem tak ane Pep Guardiola point Lionel Messi ti lova footballer a chuan thra ti ber thu te po alo soi towa season kalmek atop phuna ero hetlap hi a chaw san tur thu ti chian ani to thung Kevin De Bruyne hian tun din huna atlap zom tur hi ala ti chiang lem lova Premier League club ero zom atum hloni ni zana ma khan thu thar rin tlak tak chuan atar lang ani Kevin De Bruyne hian khoilam nge apana kan rin lom le Chelsea lam point ni zang khan thu thar an ron neya
English Premier League club Chelsea lam hian nipui transfer kongka lo in hong tura antler malam thuam chakzol antum na konga Hugo Ekitike chu senglu antum thu tarlan ani vele tatlat maya Ekitike senglu tur hian sumpo thanem tak the chu anpoi tilo nia tarlan ani bok Hugo Ekitike hi tundin mona akhel mek na Frankfurt lam hian amana hian Euro mak ta doi somri ta tanga zavel an phut ni in alanga Chelsea mai ba ka tlab lian dang te point an hel na sato hle Ekitike hi Paris Saint-Germain tan lo khel to kha ania Frankfurt tan a khel hnuai ro a che tha hle hemi wang hen du tu po anei sho ta khop maya Premier League lama hen kan mu mai rin na te po alian chho tran ta Alejandro Garnacho point Europa League a avan doi zo ka an tran hnuwa thuthar aron neya Garnacho chong kha in khel ha a hau tak emema champion phuzok an chak nin kei chuan ka hria Europa League final ka matson ve ta harsa po kati hle chuti rolin hnotin na hi kan na chan ngei ka ringa season thar lama po European competition khel phak don lo ma ila kan ron comeback le nge yang kha in khela khang Christian Romero kha a khel tha emema champion no moi choi phu khopin ani khan ti tak tak na nun anei anne chu wang chen champion phuzok an chak nia kangai ti hin United team forward Alejandro Garnacho chuan asoi Chelsea lampoi ni jang khan thuthar an ron nei vele ta nipui transfer kongka lo in hong tura antlar malam thuam chak antum na konga Rodrigo chu senglu antum thu aron thang vele tatlat maya Chelsea lam hian Real Madrid chuasan tura ngai to Rodrigo hi andu veta anne Rodrigo hi kan hriat la nangin komin season kalmek season top nai lama El Clasico a lutir anilova second half a lutir antumpo adu to lo anne hemi hnuai hen squad ta om tami alova Real Madrid ta alung oilo thu te po asoi zui bok hemi wang hen Rodrigo hi achu ngei arin oma Premier League lama du tu anei sho hle tun din huna Arsenal le Liverpool ten andu thu anlo soi towa Chelsea lam point andu thu an soi vele ta Jamie Carragher point thuthar aron nei vele ta Liam Delap chungcha angai dan aron soi Liverpool legend Liam Delap chon tun din huna Liam Delap hian Liverpool legend Jamie Carragher chon Liam Delap hian tun din huna club zom tur anei nuala Chelsea hi ke chon zom se ka du anne United team hi chu tun din huna zom tlak anni lova player thatok lote lu na tlak vel tok chau ani to anne United team hi an thato lo emema tun din huna player ron that chho mek Liam Delap azom tur tan chon United hi du thlan tur thatak chu ani lo chiang anne Chelsea team hi zom se atifu zokin karing thiin asoi Liverpool lampoi ni sang khan thuthar an neya Lyon team tana inlan mek Malik Fofana chu senglu antum thu tarlan aniya ani senglu tur hian sumpo the chhonol antum bok Liverpool lam hian antlar malam thuam chak antum na sakhop maya tun din huna Luis Diaz chu achuak ngei don ni in alang towa athak tu turatan Malik Fofana lam hi an hoita Barcelona lampoi nipui transfer kongka lo in hong tura chuak mai turanga mediaten an tarlan mek Rafinha chu chel zui antum thu tarlan aniya Fabrizio Romano atarlan dana Barcelona lam hian Rafinha hi contract thar chungchanga an biak mek thu atar langa Barca lam hian Rafinha hi chhuatir lava contract thar an zia pui zok mai arinom season kalmeka Rafinha che thadje kan hretlang theu anga Ballon d'Or dong tura rin kai zinga mi po animek bok hemi wang hian tun hnaya achuak turanga thomleng hi chu adik lo tran niin alang zela Barca lam hian contract thar zia pui antum zok thu athang vele ta Liverpool lampoi ni jang khan thuthar an nei vele ta antlar malam thuam chak antum na konga Xavi Simon chu senglu antum ngei thu tarlan ani vele ta Xavi Simon senglu tur hian amana Liverpool hian pau million samruk vel po the chu antum nia tarlan anne Xavi Simon hi tun din huna RB Leipzig tan ache tha emema Leipzig lam hian angheta an senglu na la rei lutuk lo ma se achua mai rin na alien ta hle tun din huna Xavi Simon hi Liverpool mai ba ka Manchester United le Chelsea lampoin senglu tumin an hel ve mek bok Arsenal lampoin ni jang khan thuthar maktak an ron nei vele ta season kalmeka Atletico Madrid tana che tha mai Julian Alvarez chu senglu antum thu tarlan aniya court of site in atarlan danin Arsenal hian
Julian Alvarez sengnu tur hian sumpo thanem tak the chu an tum thu atar lang anni season kalmeka Atletico Madrid tan goal le assist tum somthum panga nei thei Julian Alvarez in du tu anei show khop maya Liverpool lam point senglu an tum thu an lo soi to anni Arsenal lamin an du thu an soi vele ta City tana lo in lan to hian Premier League lam hi aron pan le mai rin na alien ta hle Court offside lam vekhian atarlan danin Liverpool forward Harvey Elliott po Newcastle United lama kan humai theini hin alanga Elliott hi tundin huna Newcastle United hian amana aphu to gangpek anin huam thu an soi Harvey Elliott hian tundin huna Liverpool a khelna mun achang tam lo angreng khop maya hemi wangin alung oilu tuklo ni tarlan alo ni to bok season thar lama chon Newcastle United lama kan mu mai arinom United lam point thu thar an neya nizan lama khan franto mastan tano mana pau million somthum pare chu the chu an tum thu tarlan anile ta court offside lamin atarlan hi adik ani chuan United lam hian an singlu thai mai rin na alian ta franco mastan tano mana hin tu na ya khan United lam hian River Plate ne na pau million somni panga vel an the chuak ni in alanga hei hi chu River Plate lam hian chiang takin an lo hnol sak anni hetiang ani ta chun United team hi an bei dong ta ni in tardan alo ni towa mase mastan tano mana pau million somthum pariat an the chu thu tardan ani leya River Plate lam hian an phal to mai rin na alian hle Darwin Nunes po achuak ngei to ni in alang ta nizan lama khan Italian Serie A club Napoli lam chuan Darwin Nunes si senglu an tum thu tarlan aniya aman atan hian sumpo aman phuto kangpek anin huam ni tarlan ani bok Napoli lam hi striker a tundin huna an thlacham ve angrenga Lukaku bakrin role an nei lo ani hemi wang hian striker thar an mel na sakhop maya nu nuwa hi an senglu mai rin na alian ta Victor Gyökeres point thu thar aron nei le ta season liam ta che tha mai Gyökeres hi tundin huna United team chu zom atum lo ta bur ni in alanga United team Europa League ka avandoi zoka antran huwa United team hi zom atum lo thu asoi chiang ta ni in alang hetiang ani ta ka chong kum som ni paruka upa Victor Gyökeres si Arsenal lama kan mu mai arin oma Arsenal lampo hian striker thar singlu antum thu anlo sei to bok awangin season thar lama chon Gyökeres si Arsenal lama kan mu arinom ta UEFA Europa League an champion nuwa Postecoglou po aron ngei angreng khop maya angei nge asoi dik po a hria thiam lo awme Postecoglou chan ama kalo sei to angkhanin season ni na team ka enkol te ka champion pui thina chu tu na po ka ti dik le ta ani ka soi so lava ka soi hi chu adik ani tundin mona season ni na Tottenham Hotspur po hunrai tak nuwa trophy ka choi pui theya kalom ani ka football jingkonga hi ka thei ngil to ka ring lava Tottenham team trophy choi pui theya hun tha ka nei hi kalom bok he team hi enkol zel po poi ka tilava min la chhor du ni chong ka thei top ka chua zel hang ti in Postecoglou chuan asoi English Premier League club tena an o mai Angel Gomez point to thar aron neya nizan lama khanin Gomez sian season kalmek atop rualin lil acho santur thu asoi chiang ta ha League 1 lama hian season azau towa adu ber club chu azom thei naita tinani chu transfer kongka loin hong tura a contract atop dona Premier League lama Gomez si kan mu ngei arinom tundin hona Gomez in du tu anei sho angreng khop maya Premier League lama kan mu le mai rin na alien ta hle Antonio Conte point to thar aron neya Napoli lamin an ban mai don nia alan nuwa ani hi an chel zui le don a angta Conte hian tundin hona Napoli hi Serie A no moi choi pui thei turin hun tha anei meka a champion no moi an choi pui thei ani phei chuanin Napoli lam hianin ban antum na hi sutin an chhor zui arinom ta English Premier League club tena anno mai Newcastle United midfielder poima Bruno Gomes po Saudi Pro League lama kan mu arinom ta niin alanga kumsom ni pasaria upa hian Europe lama du tu nei showviau ma se Saudi Pro League lam hian andin na sat ema wangin alu mai arin oma chuba ka hlopo an offer nem hle niin alang bok Saudi Pro League lama tal na mai ali ti hat lam chuan Brazil midfielder Bruno Gomes mana hian
Euro makta doi za somni vel the chu anin huam ni hin a langa a hlo tur phei chu atam tur thu an soi chiang bok kumsom ni pasaria upa Bruno Gomares hian Saudi Pro League som na hi apom mai rin na alian na Newcastle United lampoi sum ro tak hetianga an ron the chu ngam ta ga chuan an nar theilo mai theinin ESPN lam chuan antar lang anni Bruno Gomares si atlem bera Saudi Pro League lam hian season khata Euro makta doi somnga vel hlo tir antum ni hin alanga Bruno hian apom mai rin na tepo alian chho tran ta hle hetiang kara hin Liverpool lam hian nipui transfer kongka ain hon masaka singlo tuma anlo hel chiam to pero hen ke pi lam chu an hoi chun zom zel ni hin alanga Leverkusen center back thazet mai senglo tur hian sumpo the chuanol an la tum reng thu an soi hen ke pi hi tun din mona a chuadon ne don lo hi ti chian ala ni lem lova Liverpool lam hian an du thuero an soi chiang to thung ani nipui transfer kongka lo in hong tura Liverpool hirin ain antal na viawin arinom Manchester United lampoin thuthar an nei vele ta Italian news ten antarlan danin Sandro Tonali chu senglu antum do ni in tarlan anni Manchester United lam hian tun din huna an captain Bruno Fernandes chu chan thu thei din huna anding me ka hemi mun ruak lo khatu turatan hian Sandro Tonali hi senglu antum don ta ni hin Italian news te hian antar lang anni Liverpool legend Jamie Carragher point thuthar aron nei vele ta season kalmek atop huna UEFA Champions League spot atanga chuak tura arinte aron soi Jamie Carragher chon tun din mona UEFA Champions League khel phak tuma tran lak mek na hi abo ruak atang khop maya tun din mona UEFA Champions League qualify thei tur hianin club lian tak takin nu ma an nei thatle chuti rolin Newcastle United hi anhim tura kanga ya Chelsea le Nottingham Forest te hi UEFA Champions League khel phak lo china hian atop an khar karing anni team thatak chu an ni nge ya ma se season kalmeka an khel ho dan te han en hianin Newcastle United hian UEFA Champions League qualify an phu bera Chelsea le Nottingham Forest te ero adang inel na lama lo tron thave toro se tin asoi Barcelona lam point thuthar ni jang khan an ron nei vele ta TBR football lamin atardan danin nipui transfer kongka loin hong tura Mason Greenwood chu senglu antum tur tho tarlan ani ya season kalmeka Marcel Tana chetra mai kumsom ni pathuma upa senglu tur hian amana po aphu to kang pek anin huam ni hin alang bok Mason Greenwood hi season kalmeka a chetra ang reng khop maya Dizerbian han thlau thatrin deuma se a khel chuna a che chelem lo thin le hemi wang hen du tu po anei ro ta khop maya Marcel chu sanin Barcelona lama kan mu mai rin na alian ta hetiang kara hin Arsenal lam hian ni zan lama gol lamin atarlan dan hin antlar malam thum chak antum na konga Christopher Nkunku po andu zinga atel thu anron soi vele tatlat maya Chelsea chu sanin Nkunku hian Arsenal azom thut mai arinom ni in antar lang bok Nkunku hi kan riat lan theu angin Chelsea lam hian an senglu tira alaka be seina asang khop maya chuti rolin hliamin atla buaka tun din huna pheichon khelna mun achang tam to lo hle hemi wang hen Chelsea laka alung oi lo niin alanga classic transfer kongka loin honlai pokhan chu alo tum ut to bok amai ro chu Chelsea lam hian an thlem lung oi thei ram maya ma se khelna mun ero an pe zui ta chuang lo anni hemi wang hen Nkunku hian chu adu thutla phau tu te a hril towa nipui transfer kongka loin hong tura Arsenal team azom thut arinom ta hle Chris Sutton point thuthar aron nei vele ta football pandit na thokme Chris Sutton chuan Arsenal team thilti sualian bernia a hriat aron soi Chris Sutton chon tun din huna hian Arsenal team hi season top lama antal boile tange nge ya hei achan ber chu ching taka ka soidu chu Mikel Arteta lul ra anni classic transfer kongka ain honlai khanin striker tha senglu thei turin hun aneya chu ti du lovin tuna ane sa te aring toka arin tok thadlo zia chu kan mutare anne season top lama tlar malam anne thatok lova number 9 player kan ti angchi om lova season top man chu har satak anne chu ani po hian aron experience ve ta ni in ka hria a ati sola tangta hian ain siam that ngei karing ti in asoi zui bok Manchester United legend Rio Ferdinand point thuthar aron nei chho ve reng maya
ni zan lama khan United team tlak chiat bul tran na nia a hriat a ron soi Rio Ferdinand chan football kan khel velai kha han enta ila Sir Alex Ferguson a hun lai khang kan tha ma a chuan nuai ro kan tha tawk lo ti hi kei point ka pom thlape chu mai pe lama he team in senior player a chu tir vak mai kha poita chu ania kumsang ni sompanga chawa United team a hanin thua fai tak tak ha chu poi tak ani experienced player an nei ang chun te an chu a fai tir veka chung zinga apoi zual chu Chicharito Hernandez an chu tir kha apoi hle bok khati hun lai khan anni kha an la tha ma United team hrechiang tu an ni bok amai ro chu coach thar ronom te khan in senior player te kha an du lova an chu tir zunga club liana train club te anin chu chauta ani bere ti in Rio Ferdinand chon United team tlak chiat bul tran na nia a hriat hi aron soi ole khati chin hatun tumatan ni tamai se clear tu te ka channel min ngai hlut sak thina in chunga lom thu ka soi tak meu ani like share le subscribe man than min han lak pui zel ula thu thar ngai nom tak ten kan in mole zel don ne